Siyabingelela bona bonke abantu eningizimu Afrika angihambi ngedwa ngihamba nami Sitheko. Yeah, buti mntana. Yemfowethu. Sanibona ngithemba ukuthi bayaphila bonke abantu emakhaya. Mfowethu njengoba sila sithe ahlanganeni sizokwenza lo mbukiso ukuthi sibonge bonke abantu abathe baba ingxenye yalama games abesinawo ebephakathi kweMaskandi nabe hip hop. Sithi asidlulise kakhulu ukubonga kubaculi bonke abahloniphile basumela phezulu bashiya konke abebengakwenza bazoba kanye nathi emagamini. Singithi kakhulukazi ekubona bonke abantu futhi ebebesibukele nakuma streaming lezo mali zenu siyazihlonipha kakhulu uNkulunkulu enandisele ngaso sonke isikhathi ngathatha inkosindaba. Yeah, siyabonga kakhulu njengoba umfowethu ukhube seshilo. Siyabonga kakhulu asinawo amagama okubonga. Siyafisa ukwenza okukhulu. Sibonge kubo bonke abafowethu amaciko nakuwo wonke umuntu obemisele oyibukile igame. Sinesifiso futhi njengoba sibonile ukuthi niyafisa ukuthi ibuye yenzeke. Sibhizike siyaplan ukuthi ibuye yenzeke ibe nkulu kakhulu kunalokho ebeyikona. Siyathemba futhi ukuthi nizoyithokozela. Ngawuthi siphila esimene esibhlungu kakhulu njengamanje. Kubalulekile ukuhlangana kube nothando unite singama artists sinibonisa uthando nani. So nje siyazama ngayo yonke indlela. Siyabonga kakhulu ngesupport, siyabonga kakhulu ngothando. Siyathemba ukuthi konke esiza nako esikuplenayo nizokuthokozela futhi. Ka yeah, ngizwe ngathi njengamanje sisengxoxweni za wonke ama-agenda. Yeah. Ihamba kanjani? Yeah, manje si decide ukuthi ngenxa ukuthi phela abaningi abafowethu bayakhala ukuthi noma esifisa nathi ngathi singaba khona nani kanti ke kulento le njengoba sisho ukuthi it's about ubumbano ukunite. So sa decide ukuthi no kuzomela sibize ongcono wonke ama-genre khona size siyofika even nakuma actors nakuma presenter uhlangane konke kube mnandi. So ngendlela esihlele ngakhona sizokwenza i-top 8. Yes, i-top 8 kusho ukuthi unumber so no hayi asibayeke kube yibona abantu emakhaya abazoqala begeza ukuthi mapha ama-genres azongena kodwa wonke ama-genre azoba ingxenye. Siyayiplana njengamanje wonke ama-details azofakwa-ke uma sesiqedile ukuxoxisana nawo ama-genre. Kodwa nje bafowethu into enhle eqaliwe ayiqhubekeni iye phambili. Siyanxusa futhi ukuthi wonke umuntu bafowethu azi ukuthi uyingxenye yalento. Akekho umuntu noyedwa okumele ayithole evaleleke kuphela. Yes, lento ayikho about mina, ayikho about it's about awonke amaciko. Yes, about wonke umuntu nje nokubambisana ngoba enye into ngeke lento ibe mnandi ngaphandle kwenu ukuthi niyibukele uyabo nama-artist akuwona ama-artist futhi ngaphandle kwenu. So kuyadingeka ukuthi sihloniphane sibe nayo nobumbano kuyo yonke into. Ngiyathemba ke konke siza nabo nizokuthokozela. Sindlulisa nje ukubonga kakhulu. Ngisacela Nkabi awukhulumela ngale yakho le abantu abathi ngigejile ngoba ukubona ungalikora lakho. Ya mina bengingalikho kodwa wena uligejile. Kodwa ke mfamkhulu mawulibuka kahle igoli leliyana I think bebephasa uNjobo. Yes, besuka jive liyanjoy. Yes, and bekunama player I think 3 phambi kwakho ama opponent. Yes, and wena into engakugxekela wona ube flat footed ngokuthi bocabanga ukuthi lizofika kuNjobo landlula watshela ukuthi lizofika I think uyeye lamdlula bekukhona elinye futhi play belikhona landlula laze la yofika kuwena ekugcineni kanti wena u-flat footed fan uyabona kubo bonke ke labantu elibandlulile bokutshela ukuthi ngelifike kuwena vele lafika kuwe wathi ulunyawo ke wageja kodwa yebo ugejile kodwa ke ngicabanga ukuthi into efana naleya nanoMessi angayigeja. Yes kodwa wena ube flat foot mhlambe futhi nanokuthi uqatha kwebhola angithi yabo nje ubalizi
lokhu uthi uyalithatha ubani kodwa-ke usukwenza i-excuse ugejile ube flat footed as a striker kumele uhlezi ulinde nawe kodwa ngabe yami ugora isibhudubhudu nawe ugora isibhudubhudu kodwa mina bengumchaya futhi la mfana bengingahlala kodwa-ke into erong oyenzile engizokugxekela yona mina angishongo ukuthi uma nenza kawubhadala emuva yabo ngithe uma nenza kadlala ibhola wena umtshela uye i-instruction ukuthi gada lo muntu engalinga origodi ibe wrong lonto leyo ngoba uyeye mina ungitshelile uyeye ukuthi wena nto leyo kuthiwa ngihlale kuwena instruction leyo eyiwakumaka kodwa angithi ungitshelile straight wathi mfethu khohlwa wena ngigade wena ngizele wena kodwa nalithi ubelinye liyeza ngiyafisa-ke kodwa futhi ukuthi ugcina ufikile kodwa-ke kube right ukuthi iwin hip hop because ngabe sinjengamanje sithwele inkulumo ukuthi uMaskandi thina uyahlula nina nihambe nawo pika obani bani njengoba wathi sidayise inkomo ngathi sesanifakela ngisho uShomathosi to keep i-culture going yelo ye-hip hop but-ke sinibongele bafowethu sinibongele ubonge ney'nkabi zonke ukuthi bafowethu igame ye-football igame ye-football isuke vele kukhona umele awini kukhona umela siyazi ukuthi vele aniwinanga egemini lokho siyakwazi akudingi ukuthi sinikhumbuze egemini nihlulekile ama-penalty bafowethu i-gambling bekujulwa sinilide ngo-1-0 isikhathi eside amagoleni washaye negame seyiyo kodwa sekukhona iy'nkulumo ezithi nina utshatha wakwayicula i-hip hop nambe na ukhuluma notshatha eceleni nathi utshatha vele ulisusa egemini vele ulisusa engazi ususa emumva lapha uphuthusa ligolkipa manje ibhola senilitholile indlela elasothatha gcina kuthola ngazi amagenge beyokucinga ama-security ayokucinga alikatholakali kodwa sithemba ukuthi sigcina litholakele ngibona sebefike nase-Alexandra belibheka khathidle mfowethu liyafuneka njalo bongobe hayi kodwa uyadlala mani ibhola akuthinywe nje liyafuneka ibhola esandini liyafuna mfowethu ibhola esandini sibonile lifuna ama-security asalifuna nanamhlanje ibhola litholakala ibhuti omdala sibone selibhekwa ngisho emkhukhwini asazi-ke mfokamkhulu liyafuneka ibhola esandini lungisa iphutha lakho bafowethu another games another moment emnandi yeza silindele nje iy'nsuku nayo yonke into but engakusho singaqinisekisa namhlanje wonke ama-genres azobe khona 8 ya siyabona